Kia ora. We're ready to begin our week. Our visitors are forming up outside. But before we start, just several things I want to say to you, just to perhaps make your day a little bit more better, and to explain the format for our proceedings. We're going to welcome our visitors, following them, Koranga Galawa will give the items. Following them will be the Taitoga Kura. Following them will be Korapurua. We will then take a 15-minute break. For those of you who may want to replenish your intake, and for others who may want to patronise our store at the end of the hall there, then feel free to do so. All these funds are going.
mātou, a mātou kohanga reo, i api nei, i a koutou, e kaupapa o tara, e te kura tahi, a tai toko, i te apia, i a koutou, e te kura tuarua, o hana whenua, i te api nei, i a koutou, o koutou, te kaupapa, e ana hawhai ana, ka mori, tēnei te tikanga, Ahitereiria, i te whakataitai, Ahitereiria, i te himene i waia. Ka reira koutou, i te tautoko, kia mātou, kia koutou, i kura, tuarua hata pāo. Kānu kia roa, kia mātou, kia koutou, e nui mai kia mātou. E koutou kato, haina mai koutou, haina mai ki te tautoko, ki te api, i tēnei kaupapa, o te ahi kongo tia. A mātou rōpū, a te kohanga, te kura tahi, te kura tuarua, me te kura a manuhiri ka tai mai, a tēnei. Nō reira koutou, nau mai, haina mai, kāre nui ngā koro, nō reira tēnā koutou, kia rohi mai tātou.